Svi znamo da se u Beogradu jedu bolje napolitanske pice nego u Napolju. Evo kako to izgleda kada se najbolje pizzerije spoje na jednom mjestu. Port Pizza festival traje do ponedeljka, a turu započinjemo kod komšija iz Novog Sada koji su doneli jedan nesvakidašnji specijal. Na to ti idu pančeta, pečena bundava, plavi sir i orasi. Zvuči čudno, ali kombinacija kida. Zatim se približavamo Beogradu i sledeća stanica nam je Zemun. Pizzerija Bosiljak je spremila 2 specijala, a ja sam se ipak opredelila za onaj mesnati. Na ovu picu idu kotušunka, spinata i pančeta, domaća stracciatella i parmigiano reggiano star 2 godine. Ko mene pitate, ovo je jedna intenzivna i bogata pizza. Zatim prelazimo kod njihovih komšija i Damir Karpuci je također spremio 2 specijala. Pošto se zna da Srbi obožavaju mortadelu i pistaći, ja sam probala ovu obogaćenu verziju. Pizza izgleda brutalno, a količina mortadele i pistaće je više nego zadovoljavajuća. Ako želite da se zaljutite, onda obavezno treba da probate ovu amatrićana pizzu. Dobar šmek joj daje pirotski sir, a ljutinu čili i čili niti. Ekipa iz Majstora i Margarite je tačno znala šta radi sa ovim specijalom. Toko Giovanija ima puno tartufa i nečak što ja još više volim, a to je stracciatella. Valtellina je njihov ovogodišnji specijal na koju idu brasola, puno stracciatelle i sušeni paradajz i ovo je jedna prava letnja pizza. A ako vam se ne jede napolitana, ne brinite, i na vas su mislili. Bili se ove godine donosi i tanko hrskavo testo pored Detroit style, a ja sam kao i uvek ostala verna svojoj omiljenoj kombinaciji, a to je buffalo chicken na koju ide ranch sos. A Pavel iz Pizzagrama nam na ovaj festival donosi tonda romano. U pitanju je izuzetno tanko i izuzetno hrskavo testo, idealno za ove toplije dane, a ja sam probala picu na koju ide kalabrijska nanduja i puno burate. Odlična, ali poprilično ljuta kombinacija. I da znate, ovogodišnja lokacija festivala je Luka Beograd.